Thanda ubiyela labazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namanje ngisazonikeza lobufakazi. Ngithanda ukuthi sikhuleke. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sithanda ukubonga ukuthi ube muhle enkulu namandla onke. Sinezudumo nesibongo sithi ukukufanele akekho njengawe. Ayekho ufana nawe. Bonke abazozwa lobufakazi namhlanje babo namandla onke ngikhuleka ukuthi simangalise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Thanda ukumbonga uNkulunkulu osinezele ithuba lokuthi sizozwa ubufakazi lo khona la umfundisi uMahlangu osindisiwe umntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu lapha ngizokufakaza ukuthi uNkulunkulu ungithathe kuphi. Bengumuntu ke nami ngingamazi uJesu ngiboshiwe emandleni omnyama for 18 years. Usathane angibophile ngingenayo indlela yokuphuma. Ngihambile izinyanga ngahamba abaprofeti ngahamba zonke izinawo kepha zange ngithole ukukhululeka. Kepha namhlanje ngimile la ukumemezela ukuthi uJesu inkosi. Ephume nami ke ngivela emndenini wasemakhaya ungamazi uJesu, obungamazi uJesu ngaleso sikhathi, obungahlangananga noJesu. Kepha uJesu wafika endaweni yakithi ngiboshiwe, ithemba lingekho ukuthi ngingakhululeka, ithemba lingekho ukuthi ngingasizakala empilweni. Manje ke ngaboshwa ngisesemncane ke ngina 4 years bengiyi-developship ngiboshiwe ngumamkhulu wami. Kuthe ngisesemncane ke ngino 4 years ngaqala ngaphupha amaphupho. Amaphupho ke ngiwaphupha bengiphupha njalo umamkhulu wami engibiza through emaphusheni ngilele ngivuka ebusuku ekhaya bangibambe bangilalise kungenathemba lokuthi ngizokhululeka empilweni. Manje ke umamkhulu wami bengivusa benokumemeza ke phakathi nobusuku ngabo 12 o'clock ngelinye ilanga ngoba besakhe endaweni eyodwa wasibiza ukuthi sizodla kusemini. Saqala ke sadla ukudla sithena sidla kwangena lokudla kwangena ngaphakathi engaphakathi isisuthi sami kade bekuna something bekunomuthi abukuthelele lapho impilo yami yaqala ukuguquka lapho. Kuthe ebusuku balelo langa naqala ngibiza ngakhona ke lelo langa ukuresponda ukuthi wathi uzothumela amadoda amabili azongithatha. Ngempela ke lawo madoda afika ngobusuku lapho angena nje ngembobo yesivalo athi angivuka embedeni. Ngithena ngivuka ke embedeni bathi ngathi mina ngizohamba njani ngoba phela ngisesemncane ene futhi ekhaya bazothi ngikuphi uma ngimncane kangaka ngilahlekile. Bathi kimi ke angibheke embedeni ngabona omunye uMahlangu alele embedeni ofanana nami. Ngabe ke sesiyaphuma kanti ngaleyo ndlela kukuyindlela ukuphuma emzimbeni. Ngithena ngiphuma sandiza phezulu kwaqala ngqa empilweni yami ukubona ukuthi umuntu uyandisa. Ngangakwazi ke lokho ukuthi umuntu uyandisa kepha sandiza phezulu nalamadoda. Sathi nasifika emgodini lapho umamkhulu wami abesilinde khona sehlela enzansi. Umamkhulu wami wathi samukelekile emgodini. Ngithe uma ngingena emgodini ngaphakathi komgodi ngathola ke kubhizi abantu bebhizi behla benyuka. Ngamangala ke ukubona abantu bendawo yakithi abanye besicabanga ukuthi kudala bashona kanti labantu baphila basebenza ngaphakathi emgodini. Kuthe ngisabona lo ukuthi basebenza ngahlangana nomntwana kasekhaya owashona ngo1979 esasicanga ukuthi ushonile kanti umntwana lo wasekhaya untombazane lo uyaphila uyasebenziswa ngaphakathi emgodini naye. Umamkhulu wami ke wangibizela kwelinye iroom lapha emgodini ngoba lapha emgodini kwakunama room amaningi. Wathi kimi ke ngamukelekile emgodini and umsebenzi afuna siwenze ufuna ukuthi mina ngiphathe mara ngiphathe lapha emgodini ngibe induna yasemgodini mara ukuze ngikhona ukuba induna kufanele ngizinikele kuqala. Manje kwabizwa ukuthi bese kuyakhathwa ke umzimba wami. Ngaleso sikhathi ngangisefomini kamoya ngangekho efomini yenyama. Ngabe seke ngiyakhathwa igazi lami labe liyakhishwa ke kuhlanganiswa neminyeke imithi. Emva kwaloko kwaba indlela ke yokuzinikela ngoba nami ngangimntwana umntwana omakhulu kuba nezinto asifunayo. Omunye ufuna kuba yi-t-shirt omunye ufuna ukuba yiloka naloku. Nami ke enhlizweni yami kwakunawo lo moya ukuthi ngifisa ukuphatha bayo Sathane abebona lo ukuthi kukhona engikudinga nami ngiyakudinga ukuthi ngiphathe. Manje ke ngase ke ngiyabanjwa ngako kona lokho ngoba umuntu ubanjwa ngalento ayithandako. Manje ke ngabanjwa ngaleyo ndlela ngaqala ke wathi umsebenzi futhi engizowenza umsebenzi ukuthi isigubhe izidumbu ebusuku izidumbu zabantu. Wathi omunye umsebenzi kufanele siwenze ukuthi kufanele ngihambe ngiyothakatha ekhaya kuqala ngoba angeke ngiyothakatha abanye abantu ngingakathakathanga ekhaya.
manje ke izidumbu lezi besizigubha ebusuku uma sesizigubhile besiziwasha uma sesiziwashile ke uma sesiziwashile bese siyazithatha amanzi siyothela kuma 5 liters uma sesiwathele kuma 5 liters siwathumele emabandleni la sebenzisa amanzi amanye inyama enye ke besiyidla ngoba ukudla umamkhulu wami wathi ukudla akukho emgodini ukudla ukudla okungadliwa enough because ithunzela noma amazombies abemaningi lapha emgodini. Manje ke ngaqala ke ngayothakatha ekhaya umsebenzi engangiwenza ekhaya kwakuthiwa kufanele umsebenzi engikwenza ekhaya ngakufanele ngenza ukuthi kungabi khona ukuthula ngoba miningi imindeni nama families angenako ukuthula emakhaya ke kuba khona ukuthola abazali baxabana umama nobaba kuba khona ukulwa kwakumsebenzi ke wethu ukuthi senze leyo confusion emndenini nathi ke sasikufaka lokho ukuthi ngafaka lokho ukuthi umama nobaba bangezwani enekhasa ngenza ukuthi kungabi namali kube nokuhlupheka okukhulu sasafara ngendlela esimangaliso ekhaya mari mina ngangazi ukuthi lento eyenzekayo yenziwa yimi kepha ke ngangingenandlela because ngangiqindezelwe emandleni obumnyama omunye angazibuza ukuthi bengisetshenziswa kanjani ngino 4 years emandleni obumnyama umuntu kaSathane umuntu noma iswane noma lingazalwa into eyenza liseselincane uSathane ngakhona ukulisebenzisa ngoba uSathane akafuni le cover noma umzimba womuntu lo wenyama into ayifunayo uyilento engaphakathi ufuna lo muntu ongaphakathi leyo simbiza ukuthi ngesingisi inner person uSathane akadili ngomuntu wenyama kepha udila nge-inner person udila ngalento engaphakathi kumuntu ngamanye amazwi umuntu ngaphakathi mkhulu akasimncane mkhulu ngendlela esimangaliso ngaphakathi because umoya inyama le yona eqindezela umuntu abonakala sengathi mntwana manje ke nami ngasetshenziswa ngaleyo ndlela ngisetshenziswa umoya wami mina ngingazi ngisesemntwana manje ke engithanda ukuveza ukuthi uSathane iplan yakhe wenza ukuthi lithi izwenkosi uphuphuthekise ingqondo zabantu ukuthi zingaboni manje kuyi-challenge yami kubazali ukuthi kubalekile bathatha abantwana babo babase einkonzweni basesebancane babase kuma Sunday school babancane ngoba uSathane uyakhona ukusebenzisa abantwana abasesebancane manje okunye besikwenza besithatha ke bengisebenza nalabo tokoloshi bami abanginikeze wona kumamkhulu wami ababili besihamba imizi siyo destroy imishado emishadweni besithumela abotokoloshi la utokoloshi lo uma simthumela endodeni abetshintsha abe umfazi alale nabo bakhona abantu abalala nezinto ebusuku abangazazi abantu balala nezilwane abangazazi ebusuku uma uyindoda uphuphulele nomfazi umfazi uphuphulele nendoda ebusuku uyizwe lento ukuthi vele ikhona into obolele nabo bakhona abantu abanjalo abalala nezinto abangazazi ebusuku manje ke bekumsebenzi ke loyo ebesinikeze wona ngoba bakhona even nabantu abasha abalala nezinto abangazazi ebusuku uthola intombazane ithi ngiphuphe ngilele naloku manje ke okunye besikwenza ukuthi uma ngabe siswele izisebenza emgodini besithatha abantu siyoba besikona ukuthatha umuntu ongakholwa ongamazi uNkulunkulu siyomsebenzisa ingakho kabanye benu bavuka ekseni umthola umuntu wakhona ezwa anama pains avuke akhathele angazizwe emzimbeni ukuthi kwenzakalani ikumsebenzi ke ebesiwenza abanye baphuphe badla vele kanti bayadliswa kukhona izinto abazidla ngoba lesikhathi uphupha udla vele obvious uphumile emzimbeni wakho sishila isidumbu manje ke yiloko ke uSathane abesebenzisa ngako ku department yokuthakathi manje ke yiloko manje abantu abaningi ke uma bezalwa benza sho ukuthi banikela abantwana babo emandleni bomnyama babanikela ezintweni zasebumnyameni manje ukunikela umuntu ebumnyameni lithi izwi lenkosi thina sathengwa ngegazi likaJesu asithengwanga ngegazi lezimbuzi asithenganga ngegazi lezinkomo uJesu wafika lokho wakuvala manje abantu uthola ukuthi basebenzisa amagazi izilwane basebenzisa amagazi ezinto ezidifferent basho ngamanye amazwi badinga ukuvikeleka noma badinga iprotection yabantu abaphansi thina ke ngalesikhathi singise departmentini yokuthakathi bese kubiza ukuthi ibhuda lamakwero ngoba bekuyithi ke abantu ebebatrainer
izinyanga, sitrainer abaprofiti, sitrainer izangoma. Yonke le moya le uma siregroupa imoya yokusetshenziswa, imoya yokuyuzwa, ngoba idevil worshiper nomthakathi nesangoma abafanani. Umthakathi akamazi uSathane, umthakathi akasiyona idevil worshiper, uyayuzwa, uyasetshenziswa kuba idevil worshiper liyamazi uSathane and liyakwazi ukusetshenziswa, liyamazi uSathane ukuthi usebenza ngayiphi indlela. Manje lo uboshiwe nje uyasetshenziswa kuphela. Manje ke enye into ke ebesiyenza ukuthi abantu bazinikele kakhulu ezintweni like baye ezangomeni, ukwenza ukuthi abantu bangakhoni ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Manje ikhona ke imizi ebesihluleka ukuyithakatha, imizi yabazalwane, imizi yabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, ngoba uma ufika ejardini lomntwana kaNkulunkulu kuvutha umlilo kungamalangabi. Umlilo kuyavutha ngendlela esimangaliso. Umntwana kaNkulunkulu une-protection kaNkulunkulu, ukhona umlilo kaNkulunkulu okhona lapho, awukhona ukuthakatheka uma umntwana kaNkulunkulu awuthakatheki. And akusilula ukuthi idevil worshiper noma umthakatha siyazothakatha ekhaya lakho because wena awusebenzisa imithi. Uma kusetshenziswe lezi zinto lezo, thina lesi sikhathi sisathakatha bekubalula ukuthi singenelele kulelo khaya, sikhona ukuthakatha lokho because vele kusetshenziswa izinto zethu, kusetshenziswa lawo madimoni. Manje ke emva kwaloko ke ngisesebhizi ebuthakathini. Manje kukhona abantu futhi abalahlelwa ngamaphupho ebusuku, abantu abalahlelwa ngamaphupho. Uma umuntu elele, yebo ingqondo yomuntu iyasebenza, kufanele vele ukuthi umuntu aphuphe ngoba ingqondo irecorda lezi zinto ebezenzeke emini. Kepha umuntu once waqala walahlelwa ngamaphupho, lo muntu lo ingqondo yakhe ayisasebenzi. Ingqondo yakhe ngathi leso sikhathi futhi ngamanye amazwi uphumile emzimbeni, ingqondo yakhe ngeke vele yakhona ukuthola izinto ebezenzeka. Lo muntu lo uyasetshenziswa, usetshenziswa nguSathane. Uzokuthiwa amaphupho amalahlekile, ngiyazibona nje ngiphupha but ngiphupha just nje emva kwaloko amaphupha ayalahleka, ngivuke ekuseni ngingazi lutho. Lowo muntu loyo uyasetshenziswa, uSathane uyamsebenzisa. Manje ke bekuyiyo ke imisebenzi yobumnyama uSathane abe ngibophe ngayo ebuthakathini. Kepha ngiyambonga uJesu ukuthi uJesu uyimpendulo. Omunye angazibuza kathi esikolweni bowukhopha njani lapha ke ebuthakathini. Uma ngabe uthakatha the more ukhulu, mhlawumbe ufunda isikolo, besifundiswa ukuthi sifanele sitshontshe ama-ball pen wabantwana, ngoba baningi abantwana bafunda every year, bastudisha. Umntwana uthola ukuthi ufundile wasikhandla the whole year. Emva kwaloko nasekufika isikhathi sama-examination, umntwana lo uthole ukuthi akasakhoni manje, uyahluleka ingqondo, mhlambe kuba mnyama ebhodini. Ngaleso sikhathi thina besitshontsha iball pen lo mntwana ohlakaniphile. Uma sithatha iball pen leyo sitshontsha ngamanye amazwi ingqondo yakhe ukuthi thina singabathakathi sikhona ukusebenza ngenqondo yalomntwana. Manje baningi abantwana namhlanje bazikhandlile bahluleka, namhlanje abanye sebaze bagive uphile esikolweni. Kubalekile ukuthi umntwana uma ayobhala noma ayesikolweni incwadi zakhe azikhulekele, abize igama likaJesu, ngoba kunamandla egameni likaJesu, kunamandla egazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Manje ke ngabe seke ngiyathenjiswa kuthiwa ngizothola ipromotion. Ekutholeni kwami ipromotion ngathokoza kakhulu. Mamkhulu wami wangitshela ukuthi sizohamba sezulwini, ngoba bengiyuzwa nguye vele kuzo zonke izinto ebesizenza. Kunguye umuntu obe involved kakhulu. Manje ke wangithuma mkhulu wami sizohamba siye ezulwini. Uthe nangithemisa ukuthi sizo ezulwini, ngathokoza lelo langa. Ekhaya omunye abuza ukuthi ekhaya ke impilo bekwenzekalani. Ekhaya ke empilweni yami ngumntwana olukhulu, ostodi ngendlela esimangaliso, ongazivisisi. Ngoba bengikhula nje vele ngipossess, ngimuntu ngiphila ngesidevil worshiper besithi half cow half kwash. Ngamanye amazwi bengiphila a double life, ngoba impilo yami beyithuziwe isetshenziswa nguSathane. Manje ke ekhaya bengumntwana ohlala njalo agulo, ohanjiswa inyanga, ohanjiswa abaprofiti, ohanjiswa abathandazi. Sometimes bengiwa ngingathi ngumuntu one-epilepsy, kanti indlela engangiphuma ngayo emzimbeni. Angisho ukuthi abantu abane-epilepsy baphuma emzimbeni, kepha some of them uma bawa uSathane indlela abakhipha ngayo emzimbeni ayobasebenzisa. Manje ke nami bengisetshenziswa ngaleyo ndlela. Manje ke ngathenjiswa ukuthi ngizoya ezulwini, thenjiswa mamkhulu wami kungithembiseni kwakhe wathi uzofika ngo-12 o'clock ebusuku, ngoba emeetingini besihlangana njalo ngo-12 o'clock njalo besikhona ukuthi bese siyahlangana
siqale ke senze lento zobuthakathi sihambe sothakathi emakhaya ngo5 o'clock ekseni sesiya breaker sibuya back emizimbeni yethu manje ke kwase kuthiwa ke ngoba sabese ngithembise ukuthi so ezulwini ngabe sengibuyele emzimbeni ngo12 o'clock mamkhulu wami wafika uthena afika wakhipha ulimi lakhe wangithandela ngalo thena ngithandela ngelimi lakhe labalude wangithandela ngalo yoqala ke sandiza ke saya phezulu ngangiqala ke ukundiza ngiye phezulu ngalendlela esahamba ngayo nomamkhulu wami ngaqala ukufinyelela kule lizwe esafinyelela kilo balibiza ukuthi ilizwe lasemkhathini thena sifika emkhathini ngathola ke iminyango yamaglass ngabona umuzi owumuhle unama yamaglass emithathu ngambuza kumamkhulu wami ngathi mina mamkhulu ngoba ezulwini kuthiwa izindlela zimbili why lana iminyango ibe mithathu wathi kimi asikho isidingo sokubuza into eziningi lapha lendlu esithathu i-waiting room wathi okubalekile fanele siyongena lapha ku-waiting room sithena siyongena ku-waiting room ngathola ukuthi kunomuntu okudala shonile alele khona lapha phansi uthela umuntu nalele lapha phansi ke ngangeniswa kwathiwa sihlale phansi sahlala thena ngibheke khona lapha kwakuhlela indoda igqoke ama-chain igqoke nje ubuqwebe into ezicwebezelayo yeza kimi igqoke impahla ezimnyama yathi kimi iyangazi umsebenzi ngiwenza kahle emhlabeni yangibiza ngegama yathi igama layo nguNathan masiphumele ngaphandle umsebenzi wami wobuthakathi ngiwenze kahle emhlabeni manje ke ifuna ukunikeza ipromotion nami ke ngathokoza ukuthi ngithola ipromotion well ke le ndoda yazazisa kimi ithi unguNathani ngangazi ukuthi uSathane uqobo lwakhe manje ke sabe sesiphumela ngaphandle sena sibheka wasanyathela omunye umhlaba wakhona kwangazi ukuthi isponge wawulula ngendlela esimanje swathi ke masibheke phansi thena sibheka phansi ngabona different kinds of people ngabona abantu abahlukene abantu abamnyama belungu whatever abantu njengabacabanga amandiya wathi bonke labantu laba abantu bakhe ngoba yena inkosi ephethe wathi ke labantu bonke laba fanele bakhonzena kepha khona izitha zakhe ezikhonza uJesu manje efanele mina ngihambe nyozi attack emhlabeni but likhona isonto ekufanele ngiye kulokuqala ngiyosebenza khona ukuze ke ngikhone ukugaina manje ngiyothola itraining ngizokhona ukuthi bese ngiyokhona kuba uattack abazalwane manje ke kwathiwa kimi ufanele ngisinikele qala khona la manje sengithola ipromotion yokuba yi-developer because kunomehluko phakathi kwe-developer uma bese ngichazile phakathi kwe-developer nomthakathi kepha ke ngiyambonga uJesu ukuthi namhlanje ngoba ngimela ngifakaza angifakazeli ukuthi ngiphakamisa uSathane kepha ngiphakamisa uJesu owayisiza impilo yami ukuthi nawe oboshiwe usesengaphuma nawe oboshelwe ebuthakathini usesengaphuma ebuthakathini nawe oboshelwe ku-developer usesengaphuma lapho manje ke kuthe kusesenjalo ke ngangeniswa kwenye indlu lapho ngoba indlu yakhona kwakuyindlu enkulu kwakuyi-mansion house ngathola ke kunabantu abaningi lapho indlu yakhona beyinezivalo ezahlukene uma ngithi ngivula isivalo ngapha ngathi de ngoba ngangazi muntu ngathi ngizama ukubaleka kwathola ukuthi sengilate angeke ngakhona ukuthi ngibaleke bathi kimi ngathi ngangivula umnyango yathi le ndoda yangihlola yathi kimi ngoba ungene la ungenile akusekho ukubuyela emuva ngoba once wangena la ubuyela emuva usekho and otherwise uzokufa manje ke nami ke ngathuka ngendlela ukuthi ngangitshela ukuthi ngizokufa emva lokho ngafaka kwenye indawo office kwathiwa angiconcentrate ngibheke ebondeni lakhona bekunesithombe senhliziyo yeheart thena ngibheka ngisaconcentrate lapho ngabona inhliziyo le inyakaza ithena inyakaza lenhliziyo wathi kimi angibhekisise ngingasusa amehlo ami ngamanye amazwi kufanele ngiconcentrate kule nhliziyo engiyibona lapha manje ke ngaconcentrate ngamandla thena ngisabheke lapha ngijulile kwaphuma ibhubesi thena liphuma wathatha wakhipha esandleni sakhe kwaphuma lokuzana amazipho abamade waza lebhubesi walivula ngaphakathi nalivula wakhipha inhliziyo yalo uthena qeda ukhipha inhliziyo yalo wavula kimi ngozipho lakhe futhi wavula wakhipha ipiece ihalf wasika ihalf enhliziyo yami wasiya ihalf enhliziyo ebhubesi wahlanganisa
wavala. Manje umuntu angazibuza ukuthi bekwenze kanjani lokho. Bengingekho espiritini senyama, bengu spiritual form, because ngaleso sikhathi bengisemkhathini elithi izwi lenkosi asilwe nenyama negazi, kepha silwa nemimoya esemkhathini. Ngamanye amazwi, there is a spirit esilwa nayo ngaphezulu lapha emkhathini, kunemimoya esemkhathini. There is a kingdom esemkhathini, i-kingdom yobumnyama, i-kingdom kaSathane. Ingakho abantwana baNkulunkulu uma bakhula kufanele badabule, umkhulu wabo udabule emkhathini before uyofinyelela ezulwini. Manje ke ngamanye amazwi ke uText senjalo ke wahlanganisa lenhliziyo yami nalenhliziyo ebhubesi wavala. Ngambuza ukuthi why akwenza lo. Ngamanye amazwi kwakwenziwa i-operation yasebumnyameni. Manje kwathiwa kimi ukuze afaka lenhliziyo yebhubesi le wenza ukuthi ngibe nenzondo, ngingabathanda abantu, ngibazonda abantu ngendlela esimangaliso, ngoba angeke ngakhona uku-operate, angeke ngakhona ukubulala abantu ngingenayo that heart, nginenhliziyo yokuzwela. Ubulala inhliziyo yokuzwela ngoba uSathane uzonda yonke into edalwe uNkulunkulu, uzonda umuntu odalwe uNkulunkulu. Uma ufika kaSathane kufanele uchintshwe i-image yakho, kufanele uchintshwe ubuwena. uSathane uzonda even a stone, ilitshe elidalwe uNkulunkulu. Ngamanye amazwi against izinto ezidalwe uNkulunkulu. Manje ke kuthe kusenjalo ke seyifakile inhliziyo leyo, ngakhishelwa ngaphandle, waphumela nami ngaphandle. Ngabona kwakunesihlahla esinamalokhuzana esinama-thorns asharp, isihlahla samanyeva. Sithena ngiphumela kule sihlahla samanyeva leso, kwakunomfazi lapha abekhala khona duzane nalapha, duze nalesihlahla. Phela umama nasakhala wathi kimi mangibulale lo mama, angizibonakalisa ukuthi ngempela sengiziprove ukuthi ngempela inzondo lo seyikhona. Manje ke enhlizweni yami nakwabanzima, azange ngikhone, ngathi mina ngeke ngikhone. I felt that pity ukuthi ngeke ngikhone ukubulala lo mama, ngezwe lobo buhlungu ukuthi ngeke ngikhone. Manje ke wakwata emva kwaloko wabamba lo mama, wamphosela lapha phezulu kwalesihlahla, wahlabeka, wamvula la ngaphakathi, wamvula isisu. Phela amvula esiswini wathi kimi kufanele ngidle each and everything ela ngaphakathi. Ngamanye amazwi ngidla amathumbu alo mama, ngawadla ka amathumbu alo mama. Emva kwaloko ngaphuza negazi. Wathi kimi ke akuswela namhlanje mina I'm no more ilokhuzana nomthakathi, kepha ngilidevil ushipha. Wase kuyasika esandleni sami saka right, wafaka inamba eyibizwa ngokuthi it's HCV. Ngamanye amazwi kwakuyinamba ekwakufanele ngiyo-operate ngayo. Manje ke wathi kimi kufanele ngiye kuleli sonto ngiyoqala khona ukuthola amanye wama-trainings wami. Manje ke wathi umsebenzi uzongenza ukuthi ngibe umprofit omkhulu kuqala before ngizoya operator emabandleni abazalwane abasindisiwe, abantwana bakaNkulunkulu. Manje ke kuthe kusenjalo ke ngase ngiyaqeda ke ngo5 o'clock ngabuyela noma mkhulu wami back esidumbini sami. But empilweni yami kwakutshentshile, ngizwa ukuthi kunezinto eziguqukile empilweni yami, kunezinto ekhaya nabo bese babona ukuthi lo mntwana lo uguqukile. Ekhaya bangithatha njengomntwana ogulayo, bangithatha njengomntwana ostoti, bangithatha njengomntwana ohluphayo ngendlela esimanga. Manje ke ngiyambonga kuJesu, ngeke ngikhohle ukuthi ngibonga uJesu ngobuhle obungaka ongisizile ukuthi ngikhona ukusiza namhlanje isitshaba. Sangitshela ukuthi ngitshela abantu ukuthi ngempela uJesu uyakhona ukulisindisa isathanist, uyakhona ukumsindisa umuntu obuya emandleni obumnyama. Ngoba ngilanje ngithanda ukuveza ukuthi uJesu nawe angakusiza. Mhlambe nawe upossess, mhlambe nawe ubushwele imimoya, mhlambe nawe ubushwele amadimoni kaSathane. Kepha namhlanje ngithanda ukuveza ukuthi there is a way out, ungakhona ukuphuma kule mimoya kaSathane. uJesu sengayisiza eyakhe impilo ngoba akhona ukusiza yami. Manje ke kuthe kusenjalo ke sengiphumile ke sengibuyele back ekhaya, ngoba besi-operate ngoba besengishilo ukuthi baningi abantu abasebenzisa amanzi esidubu, amanzi laphuzwa, amanzi esiwasho, bayaya kubomamsebenzi, baprofiti, babanikeza amanzi, bawakhulekele, bawathathe. Ngoba abantu bathanda izinto eziphathekayo, abantu abafuni ungathi uyamthandazela umuntu angeke azazwisise. Kepha umuntu udinga ukuthi abekwe izandla, udinga ukuthi umbeke izandla bese umnikeza okuthize noma umnikeza umuthinyana ukuthi ukuze akhona ukusebenzisa. Manje ke engithanda ukuveza ukuthi
engifuna ukuxwayisa abantu ngoba bese ngishilo ngathi thina besebenzisa amanzi ezidumbu zabantu lebe sizwasha sithumele kuboma Msebenzi manje ke nami njengomprofeti ke kwathiwa kimi emgodini kufanele ngingayekeli ukuyogubha izidumbu zabantu ngoba phela amanzi lawa yisona iswasho ngoba each and every church nobufakazi balobo noma ngabe liphi isonto elisebenzisa amanzi lawa amanzi izidumbu zabantu noma ngabe ubani uyaphikisa noma akaphikise bekumsebenzi wethu singama devil worship leso sikhathi ukuthi sigubhe lamanzi la sigubhe lezidumbu bese siyaziwasha abaningi baphuza lamanzi why abantu baphuziswa amanzi izidumbu zabantu benzela ukuthi babe possess ngemimoya yasemathuneni ingakho abanye baphupha bogogo baphupha bomkhulu baphupha izinto ezingenangqondo baphupha izinto nje snacks baphuphiswa yiyo le mimoya yamadimoni leyo lebe sengishilo ngathi mina yibhuda lamakwero manje abanye basebenzisa iwaso ibhidani bathi bhidana solishe ngoba lapha ekuthwaseni bekhona ke imimoya ebesiyitrenela imoya eminye besiyitrenela imoya yomndawo imoya yomndawo imoya yasemanzini imoya ephethwe ngeAgita indodakazi kaSathane ngoba ngaphansi kwamanzi kukhona imimoya ekhona semanzini kukhona imimoya yasentabeni imoya yomnguni uzothi isithi sangoma ngithwase umnguni kuphela esinye sithi ngithwase woyithule imimoya ngithwase umnguni ngaphinde ngathaswa nomndawo manje abantu abaningi baboshiwe ile mimoya manje yonke le mimoya le ethwaswa elabantu ukuze benzela ukuthi usathana uthumela abantu ukuthi bazofaka le mimoya ebantwini ukuze badeceive abantu bangafinyeleli ekumazini uJesu bangafinyeleli ekulazini iqiniso ngoba imsebenzi wethu thina bekuthiwa nje silalise le mimoya ngoba ibesitrainiwe ukuthi sibize igama lenkosi singabizi igama likaJesu igama likaJesu ke besingafundiswa ngalona wonke umprofeti osebenza ngamanzi akalibizi igama likaJesu ubiza igama lenkosi manje ke nathi besitrainiwe besu well trained ukuthi fanele sibize igama lenkosi noma sithandazela amaseshe uma siwathandaza amaseshe sibize igama lenkosi ngamanye amazwi besifaka imimoya ngoba imimoya ayikwazi ukuphila ngaphandle kwegazi demon liphila ngegazi uma usathana aliqatha kwenziwa emandleni bomnyama fanele lithunyelwe ebantwini and then alife ebantwini liyangena egazini liyaphila manje ke kwakumsebenzi sasinikezwe wona ukuthi si destroy noma sibhubhise isichithe senze noma yini engenza ukuthi usathane naye uma kufika isikhathi sejudgment naye ahambe abe nama followers manje ke lamaseshi lawa ke abantu abathanda kwafaka amanye waya change ebusuku aphenduka abe inyoka aphuza igazi labo ngoba bese ngichazile ukuthi idemoni nedemoni aliphile ngaphandle kwegazi lomuntu manje ke lithi izilonkosi igazi lembuzi negazi lezilwane alisoze lamhlanza umuntu uhlanzwa igazi likaJesu manje ke nami ngoba sengichaza ngathi bebangisa kuphi bangise emanzini bangise iwashweni kepha igazi leyinkukhu negazi la in azange likhona kuyisiza impilo yami into engisizile igazi likaJesu manje ke ngathunyelwa ke kulelo bandla ngathunyelwa uma bathi uSathane kimi uzovusa omunye womndeni wakithi angise kule bandla ngithe sengilungiselelwe ukuthi ngiye kulelo bandla sengilungiselelwe ukuthi ngiye kulelo bandla wavusa umamkhulu wami wavusa umalume wami wathi naye akangithathe akayozama ukuze ngikhona ukusizakala ngathathwa ke wangithatha umalume wami wangisa eSwazi noba bengihanjiswa school to school ngizama ukubalekiswa standard 6 ngimfunde kwesikole 7 until standard 10 ekhabe kubantu bebangibalekisa ke bangisa different schools ukuze ngikhona ukusizakala bebazama nje abazali ukuthi impilo yami ibe settled manje ngathathwa ke emva kwaloko ngasiwa ke kule wangithatha bavume ekhaya ngathatha ngasiwa kulelo bandla ngithena ngisiwa kulelo bandla umamkhulu umalume wami safikile ngafika khona ngathola ke kuthandazela iqueue ngayama ke nami ngilindele ukuthi ngithandaze ngoba empilweni yami nami ngangifuna ukusizakala sometimes ngangifisa ukuzibulala but yayingasekho indlela yokubuyela emuva yayingasekho indlela ngoba kwangithenjiswa ukuthi once nangaqala ngithi ngibuyele emuva noma ngithi ngiyamyekela uSathane ngizobulawa manje ke ngabe seke enhlizweni yami ngithatha isinqumo sokuthi ngabe seke ngiyathandazela
thena sekuthandazelwa nami ngamaQueen ngathandazelwa ngithena ngithandazelwa bathe basathandazela baqala basikokoda ngenye into thena basikokoda nami ke ngaqala ngahleka emva kwaloko ngezwa ke sengibethwa ngendlela esimangaliso emva kwaloko bangithatha bangifaka kwenye indlu le bekune ngoba bengidizi ngilahlelwe phansi amadoda roughly 6 yawo ngithena ngithi ngiyabheka lapha phansi ngathola ukuthi bekunama can I2 ama 25 liters ama 25 liters lamabhakede lawa elinye lalo leligcwele amanzi ngaphakathi kwakunenhloko yomuntu yasese about ukubola elinye lalo laligcwele igazi lifakwe indwangu emhlophe emva kwaloko ke beza nenaliti lebe inembobo bangihlaba ngayo la inhloko right around inhloko yami yonke bathena bayihlaba inhloko igazi bebalidonsa futhi lenaliti nabayifaka beyidonsa igazi lami utext enjalo isadonseka igazi and then after bakha lamanzi lawa anenhloko yomuntu bese seyibola bangiphuzisa yona bathena bangiphuzisa lamanzi lawa bangiphuzisa lamanzi emva kwaloko omunye wami wakhala igazi wangiphuzisa bathi kimi ngingatsheli umuntu ukuthi ngibonene kule sonto emva kwaloko ke ngithe sengibonile zonke lezinto lezi ngaqala ke manje ngaba nesecret yalapha ebandleni uma ngibuza ukuthi kwenzakaleni ngathi mina no bebabhizi bangilapha bazama ukungisiza ngoba bese banginikezile ke neyiwasho ke ngoba vele nalo kwakuyibandla elisebenzisa iyiwasho ngoba baningi abantu bakhonza emasontweni bathi emasonto ayafana no engifuna ukuveza namhlanje ukuthi amasonto awafani amabandla awafanani akhona amabandla asindisiwe abantwana baNkulunkulu kepha akhona amabandla anezimfihlo zawo lapho kwenzeka khona izinto ezifihlakele abantu abangazazi ukuthi kwenzekalani kulamabandla manje ngimilana nje ukutshela abantwana baNkulunkulu ukuthi kufanele singabantwana baNkulunkulu sicaphele ngoba uSathane uyasebenza emabandleni abanye amabandla afihle aveze just igama lika Jesu ngazi ukuthi bakhonza uJesu kanti zikhona izinto ezisecret eziyimfihlakalo abazenza manje kubalekile ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu kufanele uqaphele noma ungumuntu nje kufanele uqaphele ungazifaki noma kuphi ngoba you'll find yourself usenkingeni ngendlela esimangaliso so ungene eship kaSathane ungazi ukuthi ungene kanjani ngoba ngishilo ngathi abantu bagijimisa izinto eziphathekayo manje ke kuthe kusenjalo ke sengibonile cishe izimfihlalo zakhona ngoba nami ngithe emva kwaloko ngaqala ke ngaba nomoya wokuprofeta ngoba bangitshela ukuthi le mimoya elakimi bazoyichange ibe nomoya wokuprofita manje ngabe ngaqala ke nami ngase ngiyaprofita ngoba ngabe sengiphetha ezinye zezindayela zakhona manje ke kwathiwa kimi ke ngizoba umprofeti wakhona ngaqala ke ngaprofeta abantu bakhona ngiboniswa ile mimoya ngoba hayi ukuthi ngangiprofeta ngomoya kaNkulunkulu ngangiprofeta ngomoya ngemimoya yamademoni kunomoya umoya kaNkulunkulu but imimoya kaSathane abantu abayisebenzisayo manje ke kuthe kusenjalo ke ngelinye ilanga kwathiwa kuzoba nenkonzo enkulu kufanele siye econferenceini sithena siyakhona safika econferenceini nami ngangithokoze ngatholwa ke kushaywa amathompita kugiywa kukhululekiwe nami ngayitshela ukuthi namhlanje nami maybe ngizo-enjoya ukuba lapha kule sonto emva kwaloko ngathi nje nangifika umfundisi wakhona omkhulu wangikhomba ngomuntu wathi mina ngiyadingeka lapha mina ngiyadingeka fanele ngiyiswe somewhere emva kwaloko ngathathwa ngoba umzwa wakhona bomkhulu ngendlela esimangaliso thena ngithi ngiya-ignora anginaka vele amadoda amabili angibamba ngesandla ahamba nami athena hamba nami angithatha ngenkani awungiphonsela kwenye ibuilding esemva kwesonto ngoba bese abantu ongasababona leso sikhathi thena ngifakwa lapho ngathola ukuthi indawo enkulu evulekile enama-room ahlukene mari yindlu nje enkulu ngendlela esimangaliso thena ngifakwa lapho emva kwaloko vele ngabanjwa amadoda amabili abegqoke iy'mpahla ezimnyama futhi angamukela ngithatha kangifaka kwenye indlu ngithena ngiphaphama ngathola kwakuyindlu nje ungazi ukuthi kumnyamana ngaphakathi emva kwaloko ngathi nangivula ngoba bese bangiphonsele khona athi nangivusa inhloko ngezwa into engishaya la ikhanda nanti ngiyaphamisa ikhanda ngathola ukuthi umuntu lo bamlengisile inhloko ibheke phansi inyawo zibheke phezulu ngathola ukuthi kuyakhalwa la ngaphakathi ngabuza ukuthi kwenzekaleni bathi ke le ndawo le esikiyo indawo yesililo bonke abantu abaphila kule ndawo bonke abantu abangena lapha
abantu abafayo bazobulawa ene abantu abalethwe lapha abantu ekunikelwa ngabo ngoba miningi iminikelo eyenzekayo baningi abantu bakithi abalahlekayo singabazi ukuthi labantu baye kuphi kanti labantu bathathiwe kuyokwenziwa iminikelo ngabo emasontweni thina esithi amasonto wethu amakhulu esithi amasonto wethu uNkulunkulu uyasebenza kulamasonto esithi lamasonto lawa kuyaphiliswa kanti akukho ukuphiliswa ilapho abantu bakithi babulawa khona yilapho abanye nje namhlanje bayakhala imindeni yabo kunabantu abalahleka kunabazali abalahleka abazi ukuthi lapha ya kukhona uSathane lapho abastora khona emasontweni lapho sithembele khona ukuthi khona ukuphila manje ke kuthe kusenjalo ke ngezwe sengizule kulento yangisha ngabona ukuthi umuntu emva kwaloko ke bathi labantu laba indawo yesililo le ene nawe namhlanje angeke waphuma la ngoba inhloko zabo ngoba bezibheka upside down bekunamabhavu ngaphansi kwenhloko zabo makwakhona untombazana bekhala lapha ya inhliziyo yami yadabuka kakhulu ngababuza ukuthi kwenza ngenzeni mina bathi ke no there is no other way ngoba nawe ungumnikelo namhlanje sizosacrifice ngawe emva kwaloko ke bathi lo ntombazana okhala nguyena oright omunye walamadoda bephethe amasoti wabamba inkemba yakhe washaya lo ntombazana wamnqamla inhloko yawela phakathi ebhavini igazi laphuma lithena liphuma igazi wathi kimi ke kufuneka ngalendlela ilapho ibusiso zabo zitholakala khona ilapho amabhizinisi wabo aphumelela khona ilapho into eyenza ukuthi ibandla labo liprogress elikhule manje ke wathi si reach nje ingenxa yalezi zinto kufanele sinikele na kanjani kuthe kusaphuma ke kuthe kusesenjalo wathi ngabuza mina ngathi manje legazi leli nilenzani wathi ke yilo leli esenza ukuthi lile seliphuzisa abantu siyalomba kuba khona isikhathi lapho lonyiswa khona uma selonyisiwe eseliyagaywa lenziwa inkosi ngoba abantu bathanda ukuphuza ngishilo ngathi abantu bathanda ukuphuza izinto abangazazi manje ngikhuluma lokho ngoba nginobufakazi into engazange ngitshele umuntu kepha yinto engazibonela mina ukuthi nawe osaboshiwe kulesonto lelo nawe uSathane usaqindezele kulelo sonto lelo be careful ukuthi lento oyiphuza ungabuya yazi ukuthi iqhamuka kuphi manje kuthe kusenjalo bathi ke kimi ngamanye amazwi kimi it's a part of training ngiyatrainwa ukuthi nami ngibe nolwazi as umuntu ozosebenza noma umuntu omkhulu lapha kule bandla umuntu ongumprofiti and umuntu ozoba ongumfundisi khona lapha ebandleni kufanele ngibe nolwazi ngaphandle kolwazi ngeke kuze kulunge ngoba mina ngoba ngumfundisi lapha ngeke bangifihlela lutho manje kukuthe kusenjalo ngahlangana namathambo ngabona amathambo abantu ikali zabantu amathambo abantu imizimba yabantu nje eseyibolile bathi ke ngabuza mina ukuthi amathambo lawa niwenza njani bathi amathambo ufika isikhathi lapha ashiswa khona uma sashisiwe lamathambo lawo yiwo abawenza itiye ngoba abantu bayaphuza amatiye kukhona amatiye esiphiri aphuzwe ebusuku abantu abangawazi ukuthi kwenzakalani but uma ungathi uyawaphuza emini uzobona ukuthi lamagazi abantu baphuza izinto abangazazi ngoba uSathane uphume out ukudestroya umbuso kaNkuluNkulu manje ke nawe oboshiwe kulelo sonto uJesu ukhona angayisiza yakhe impilo ngame ngasizakala ngame ngiphumile kulamandla obumnyama ngame ngasizakala kulelo sonto uJesu wayenza indlela ukuthi ngisizakale uJesu wenza ukuthi ngikhona ukuphuma ngizotshela umhlaba ngoba ngithena ngiphuma uNkulunkulu wathi kimi ayikho enye into efanele ngiyenze fanele ngiphume out ngitshela umhlaba ukuthi uJesu uyasindisa ngitshele nabo ababoshiwe kulelo sonto ukuthi uJesu uyinkosi nabo bangasizakala nabo bangayamukela insindiso bangamamukela uKristu njengenkosi nomsindisi wempilo zabo manje ke sabethi seke siyaphumela ngaphandle sithena siphumela ngaphandle kwabizwa bonke abaprofiti bale bandla ngoba ngaleso sikhathi ke sabizelwa entabeni yakhona khona intaba yakhona abantu bakhona bayayazi esaya endaweni lapho kungangeni umuntu khona sithena sifika khona bekunelitshe ilitshe lakhona libizwa ukuthi it's a stone Jesus ngoba abantu yebo balibiza igama lika Jesu kepha asikhonza uJesu oyi-one sonke